Apa sudah pakai? Paisa. Anak sih di, paisa no. Nung ciri kau lihat dah? Hah? Buku mutu bo. Tai korok busu dono budi kerong ka? थांनाय साला खय कल्याणपुराव खरकसा चिनी तिप्राजु बुरै बुनि बसं वानसा चला खरक बुरै बे हपुं ए टू जेड खलाय रमफ्रे जमनि इन्सिडेंट नरक जतनो साइमानसा ओंना एबा बाक्सा साइमे एबा तंगिमानो अ रमफ्रे जमनो तै ताबु गोबामा चिनी जतो तिप्रासा चला बुरै खरां 30,000 रमफ्रे नै वानसा रंनो माजरा कतर रिना नांनाय एबा जस्टिस माना नांनाय हिनै जतो तिप्रासा चला बुरै खरां 30,000 हिनके अ जस्टिस माना देमाया जोंतिनि अ भिडियोनि बेसिंति काहामके सानाय आबागे जोंनो गोबामा चिनी व्यूअर्स कमेन्ट मेसेज खलाय सामा बागे जों फुल एक्सप्लेन वीडियो तो बना नाखा जाते जतनो काहामके बिसिनि कक साइमानदि हिनै आ बागे ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाटिक जरा काहामके नादि कक कलमना चिकनसा कबाय सानाय अ वीडियो बेलाके वान सुमुं बुजिमुं कतर दङ प्लिज खाय बुजि नाके जानाय पुलियानो सानाय नरक जदि अ इन्सिडेंट ओंमानि बिसिनि जतो कक साइमानसे हिनकाय अ वीडियोनो नायफनो तंगिमानो जदि साइमाया हिनकाय अ वीडियोनो काहामके नादि बाहाके थांनाय सालो चिनि तिप्राजु बुरै रमफेरजका आबो जतो बिसिनि कक साइमानाय सिगां सिनिमुं सानाय जे इन्सिडेंट ओंमा जागानि मुं हिनकाय खास कल्याणपुर आबो खवाय एरिया नो खबजागु ते जे इन्सिडेंट ओंमानि साल हिनकाय 25 अक्टोबर 2022 आबुनि गोबां आसु डिटेल हिरना थांया प्राइवेट टनि जाका बुजिदे आबुनो फादि हिनकाय ताबु बिसिनि मेन को काहामके साइमान लायनो पुलिस सिगां खरकसा बुरैते चिला खरकनि टोटेल बर खरक तामके मेला एबा प्रोग्राम नायना हनै हरनि 9टा रको दल बाक्सा थांलाक्या आतिके खरकताम थांमा ओलो खास कल्याणपुर सगैके बर बाज बाथाका ठक दाना हनै आपुरो खास कल्याणपुरनि टका कसम एबा वानसारक बरनो लामा कासoi सिंका आसुक हरो चिला खरकनि बुरै खरकसाके ब जायगा थांनाय ताम नर खारिदे फाय आ जरा अ खरकताम चिनि बरक साका जों दल बाक्सा मेला नायना फायमानि आरो ठक दाना बगेसे बाथा गहनै अ खरकनि चिलाते बुरैनि आतिकावनो खनै आरोनि वानसारक आ बुरैनो याग्रमे बुकु मथबै सातके सपरे तलांखा ते खरकनि तिप्रासा चिला रंनो हिनकाय फोन सेगे डागर सबा खायै याक तिसाका आरोनि वानसारक आ बगे अ चला खरकनि रगब बुजाना किरिमा बगे आरोनि खारि डाइरेक्ट खवाय कल्याणपुर पुलिस स्टेशन थांगे जत कखुलगि साका एबा रिपोर्ट दिखा आफ्रु पुलिस रक आबुनि कुन एक्शन नालिया उल्टा जे रिपोर्ट रिनाय तिप्रासा चला खरकनि न रमै नारि तनखा ताबु पुलिस रक तांगे अ चला खरकनि नि कमनो बिसास थांगे एबा तांगे कुन एक्शन नाया कारै उल्टा बर्नो रमै तनखा आबो आरोनि पुलिस रनो साइमान सिनाय तै खाकजा चिनि तिप्राजु बुरिनो जे आरोनि वानसार रमै नारिनाय खरबुरि वानसा चला रक सात कुनाव तलांगै अ बुरिनो याकुं या रमै बुकु मथबै जे मुसुंदे ए टू जेड खलाक्या आते जरा बौनि बर खरकसा वानसा चला इन्ट्रोडास अ तिप्राजु बुरिनो रमफेरालाय तमा नुगै रिखा आ बगे इन्ट्रोडास अ रेपिस एबा खरबुरि वानसानो साका आबो काहाय खायमा चाया अ बुरिनो या करि फ्योगै रहरदि हिनै आफुरके जे रमफेरनाय वानसा चला खरबुरि रक जलि जागै इन्ट्रोडास न दमकि रवै रहरका आ बगे इन्ट्रोडास बिनि नगो थांगै बिहि गीता दास न जतो कबिकक साका लामाव खरबुरि चिनि बांला जात खरकसा तिप्राजु बुरिनो रमफेरलाय तंलायो हनै आतिकंनो साइ इन्ट्रोडास ते बिनि बिहि गीता दास आ हर थोलाक्या ते खाकसा आ खरबुरि वानसा चला रक चिनि तिप्राजु बुरिनो रमै जेमो सुन्ते ए टू जेड खलायो ओलो नगो तुनि रिखा आ हरनो आबुनि ओलफानो बुरि नगो सगयै बिनि नगो केबनो कुनु सालिया किरिमाते लाचिमा बगै आबुनि नेक्स्ट डे 26 अक्टोबर फुंगो कल्याणपुर पुलिस स्टेशननि पुलिस रक डाइरेक्ट अ बुरिनि नगो थांगा टांगि हिनकाय 25 अक्टोबर नि हर तिप्रासा चला खरनि रक बरनि प्रॉब्लम ओंमा रिपोर्ट रिमा बगै आ बगै पुलिस रक 26 अक्टोबर नि फुंगो बुरिनि नगो थांगे बुरिनो कक संगिक्या मिया 25 अक्टोबर नि हर ननो बुइ रमै नारफ्रो केबो ननो कुनु प्रॉब्लम दाखाक्या एबा कुनु हामिया सामुं रक दाखाक्या आ जरा बुरि अ पुलिस रक किरिमाते लाचिमा बगै कबिकक सालिया कुनु या हनिसिमि साका आबुनि यागुलो इन्द्रदास न तमंग सामंग कल्याणपुरनि पुलिस रक सिकाव खनि रमै नाहारका टांगे हिनकाय 25 अक्टोबर नि हर इन्द्रदास खरगुरि चिलानो लामा किनारो रमफ्रे तमन नुगै ताबुक अ खरगुरि वानसा इन्द्रदास न सिकक माजरा बेरे पुलिस बाय रमरिखा ताबुक जे रमफ्रेने चिलारो बाहागे इन्द्रदास न फारसा सिकक सनामै पुलिस ने आरो रहरका हिनकाय आरो काहामके खनादि जे रमफ्रेने वानसा चिलारो अंका बीजेपी पार्टी खाने र माने पारानि चिकन मिकन नेता आबोका हाय आ बागे पॉलिटिक्स पावर फनुगे इन्द्रदास न सिकक सनामै पुलिस ने आरो रुइ रिखा ते आबुनो न हिनो पॉलिटिक्स पावर मेन कक बुजिना छिरे आको फाटी तेसा चिने मेन स्टोरी बो इन्द्रदास पुलिस बाय रमजाकी तुबुमा ओलो बिहि गीता दास लगी लगी पुलिस स्टेशन थांगे पुलिस न आ कबिकक साका बरनि बांला वानसा चला चारजना अ तिप्राजु बुरिनो रमफ्रेइ तमनि आबुनो खरांति समा बागैसे आनि बोसाय इन्द्रदास न सिकक सनामै माजरा रिवो हनै आतिकेनो आरो चिकन कक अंखरै प्रॉब्लम ओंलाय तंखा
tei khaksa tabuk paithago o tiprasa buribo bini nokni borokno joto kubikok saka a 25 October ni horo wansa khorok buribono yakung yak romoi rompremani aboni olo henke tamo sachene burini parents o kamini lukubai kok salai bor Kalyanpur PSO tesha report rilakya romprene chilaroni mungai tei je tiprasa chela khorokni 25 October report rina thangi romjamani borokno 26 October yakari eba phyogi rohorka borokni parents robai baksa aboni yagulo Kalyanpurni police rok a khoroburi rapist no romna bagi natuk lakya haipono joto manchakliya khorokni manchaka tei khorokni tabuk kharjak amsukhane o Kalyanpuro rompre jamani kaise incident chapter complete heni chungsaimano haipano tabuk o rompre jamani incident oti joto tiprasa chela buri khorang tisai khanang najak o rompre nai wansa khoroburino gerak majra rina nangnai eba abuni justice mana nangu abo kahai kebama tiprasa and tiprasa khorang tisalajak phiaba o rompre jamani justice mana jamaya eba rompre nai wansa rono majra kotor rui mana jamaya abo nang ang jeng jotono siwo bahagi henke jeng agini simi jotono nugui phayo thangnai bosoro chini takuk bisochi deborma office bai nogo phirokma jora batni kari boi sokalai buthar jaka botharnai engka pinaknat apurbo kebama tiprasa chela buri khorang tisai justice sanka paithago justice mankara comment ke sadi abono kari thangnai salo kunabon GCS ONGC post ni chini tiprasa khorangni markhachin jomatiate Kiran Kumar jomateno phungni 9:30 o silai guli kogi butharka Sukanto Das apurbo kebama tiprasa justice ni bagi khorang tisalakya paithago justice mankara tini chengta angai borongni mungnaka henkai agini simi chini tiprasa kuna kuni buthar jago romphere jago borongni se tabukbo justice maya henkai thangnai sal 25 October Kalyanpuro chini tiprasa buri romphere jamon abake justice manaide maya norono wanchugi nadi ani dara by dolte munasong te noropo comment ke sadi chini tiprasaro buprole justice manmanu khaba jodi chaya sasama toke na kardi but angle nogyako waisapona justice manmani tabuk te kaisa kubikono sana thange je incident eba problem angmani kutung kutung jora simi jotono candle light rele mombati tule justice nangohoni chirik layo example ang nichibo justice mana bagi khorang tise chirik jak lama lama bat paithego tamoman justice eba majra kotor sanlai thani 6 mas ni bagi jelo choboi mano asigno abuno tiprasani justice te tabuk oromphre jamani bo sem atino angne justice hanke justice manglak sudo je romphre nei wansa rongno jelo 6 mas ni bagi tonika asigno abuni yaguloke nang ang jeng jotono pogja kubui kogle abose te jeng o video jaga asik ko gobang sana thanglia tabuni jora jotono nogui tongo kaham hamya haideba abagi tinini bagi video asik jorano malai pine norway next video jaga hambai te o video no share kati joto tiprasana singdi bopro justice manka hanai eba bopro hamya borno majra krak ruiman ka hani singdi jotono nini dol eba nini ganani borokno paithego chini phasingdi chingmo sana kalakya henkai abo kahai borok hamya tomung hamya tongnai no sasti eba majra kotor rina nango batam sanai chini tripurani tiprasani justice eba majra rimani no sunugya abono sawitam khane agapro bat khadi amsuno